ସମ୍ଭବ ରହିପାରିବ ସେହି ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଧାନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗଜା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ मंडी को देव मंडी में किभଳି धान गुड़िक हासिल कर केवल पाथर धान गुड़िक नहीं से दूर धान गुड़िक मोहन माझी मुख्यमंत्री देखुं किभଳି भाव धान गुड़िक प्रायतः भाव गजा रही